wawu na eyeden no wuye misro wo de behwe doctor yi owu wiye na mebusa ne ho nsem no se yahwere ade yahwere ejapade yahwere onipa yahwere doctor ono ene hwe nkofo a wo mu yare akomayare ne saa nyoma no doctor no nso yahwere no misro bra Facebook na ebehwe nyoma kakra. In fact, oye dedicated physician. Ni nyina ne se onya heart attack. Misro behwe ade me de obefie. Onya heart attack akomayare. Na onya sa heart attack no. Na on se mame famra fom. Yesi bibi de catheter. Catheter no. Ade a bia wo ma ya na omu veins. Oh, yemfa ne se veins kratwi din ne sen. Untini no. Eto de bia esi. Enti se ye de adura na ye de moja bi ewrem a eto de bia yentimi mfa wrem. Enti te se ye de bibi wrem wie ansa ne ye de ade poten na ye pese ye no. Ye de wrem. Doctor yi na oyare akomayare onya heart attack. Onya ye no. Efidie wo konfanoche e betimi ahwe no ebi ni konfanoche. Efidie no ebi ni konfanoche asei de wo ho na asei. Ghana ha de ni nyina nso no kra no. Ebi asei I think say ese kolebu nko na ebi wo ho kakra. Eno kra de wo ho no pressure eda so. Enti catheter lab na anka bia se ye pe di moja ana ye pe bibi de awrem na ye keka nyoma abuma anka ye betimi ahwese bibia be ye okay no ebi ni ho na me ka ba besi ade bi so enti na me ye ne kakran no esense ye nya ye pe plane kura de papai akobe bia wo se ekona no wuye kwan so no wuye Jeff me sha de bi e wo Facebook achiro because me ba bibi so ha oh yeah come on Nhyira 104.5 Doctor ni wuye no ena no pay Love FM 4 David Akwete ene Eugene Osetutu efre see you a wo konfa noche efre no ura bedu na omu friend no na o kana asem na o chirichim di nti a doctor kama yi wawu maka cho se catheter no ana se broni be kano catheterization laboratory na de omu ye no se ka procedure na ye oba ku bia ye frɛ no se ye de sa ade no droben no era untinimu na mu abie nti broni frɛ bibi angioplasty ne se ye pese ye bie untinimu because ade no ye pese ye di wura untinimu entimi nko nti angioplasty no ne ye de wura mu ne ye bie untinimu ene was stenting ne ye eto de bia ye pese ye de small mesh bi sa ewura mu se de be ya anytime bia na ye de ye pese ye de bibi wura untini no aye simple enti ye mfa ne se ye de sa stenting no mesh no a choke untini ni mu enti eto de bia ye pese ye bie untini ni mu ne ye de bibi ewuram ene ye fa na angioplasty no ena stenting ne ye eto de bia ye wo se ye de mesh bi ewura untini ni mu se de be ya ye pese ye de bibi wura mu simple enya afa na de bia ti se ye bie mu ni nyina eka ho enti se bia wo akomayare na ye pese ye de bibi wura mu a ne de wura mu a se de be ya ebetimi akowura wakoma ho a saa de no ye enti eno na ya ye frɛ no imaging technology no
imaging technology to the be to say x-ray ye twa ne ehu babia ye betimi de ade na wura na nsen na doctor bi wo USA I think say China or yes o wanko eho Africa but odi afidie bi na ye operation free babia na owo no AI and okeka boma through what we call imaging technology it what ya brochire nanso na ode afidie kike ye obi operation ewo Africa. That is how advanced enyoma esitie. Oba Facebook a ye de bia to mpacho be hwe ade. Nhyira FM. Ye ka catheterization laboratory na catheter lab. Eye biaya so obi wa akomayare anase obi wo ntini mu hawa. Ye de ne kɔ ne akɔ bie ne ntini ni mu. Ne ye de pese edi wura no awura ho na ama bibia nso aye okay. Nhyira FM. Na no na doctor yi anka obi wo konfanochi ye obi a anka ebi anka onwu but doctor no wawu because sab machine no say wo pene boa ne boa ye over 1.5 million dollars according to the CEO and asem na ba na ye ka ho asem e yare ho se doctor ye lusu no ye frɛ CEO a wa ba konfanochi bedu and David Akwete ebusa no questions dear ni betimi aye dear ni betimi aye. I think say the focus will be on a quiet first because asem na ba no enya afi na obe kyerɛkyerɛ mu akɔ blame obia because asem we no enya wo CEO bedu ubotom sika eye aban sika ene ebetimi dia to sa 1.5 million dollars machines no sa catheter lab no some machines no in fact oko konfanochi a omo biaya anke betimi de sa machine na ba besi ne de aboa but sika no ne bo odin no ayedin na ye free CEO be kirechem de ekoso afi de wo kire ma kama na we ye hia we na we na hia we na we afi na num kasa na akwa te se me de me ye adwuma no na me enye radio so ne media so tena no me ye adwuma ne dia na me ye na mom se me metra radio so me adwuma na me ye ne nye se me tra radio so te se the implication na no person kan te se yewra Professor Ochirade Mensa na ono ye CEO no ono de obaye no wa nya adwuma ne de ne so sori anopa na oti radio so ana oti media so ena oye adwuma ana se adwuma no na onye enti ono de osori a na se ayese radio no ana media no na emom na ebo papa na baso nyanye so onye adwuma no no aba ne de me baba ne nsem na okan ye wo Love FM no a kire wo Nhyira FM. see you are work on for not wada ma tie me you see first of all konfanochi na ye nyina nim de na konfanochi aye obi anim konfanochi problems sabi enye Professor Ochirade Mensa na de baye ono baye no eno bawu se konfanochi ya de bi ehwe ye no eyare empo facilities ni kure nkoyi obi aya awe eno kosre yewura ena yewura nso se me na waya ade enti ene me de makoma nyina nso eta wachi enti me kra me de me na me de mani ebehwe ade no ena yewura edi nanim nyam beta akire esre Ghana fo nyina se yen support se de be ya konfonochi a eyare no yen san yare obi anim de esi okrum ha yen nyina yen nim abakosem ene impuntu a CEO ye de watwa me Professor Ochirade Mensa e de bai obi anim konfonochi problem papa iba ye Ocean Centrofo nyina ebu nkotodwe pa ya cho se bra baby ayadri enye o enti momua me konfonochi nie ye nyina ye call rounds hu problems ni nyina eno ma the media say media ye support ni because ye ma online ni hu de ekoso konfonochi ampa ye beyeye ekeke mu asre say ye ngusu ade bia multimedia sanka multimedia Jessica Hill Konfanochi project and Konfanochi community mintia radio stations say what Ghana nyina do mu hu jimu
said the beya the CEO ahobrasia wonya ye yera professor Ochira Mensa ahobrasia wonya ye pa ya chow enti ne be support no because media advocates wontimi nya bibia without say udi uyi media film nemo mo ba ye na yera Ochira Mensa na dwuma obeye ye no oba otoa so de bia wantimi anya no na watoa so akọ anim rather ye ma platform a minim me matete nsema ya wo ka no akire CEO Komfanochi wo asem na me kan I'm so disappointed in you this morning. So person create impression say yewra Professor Ochira Mensa de ono on de na obai na onya hwe na otiti radio so enti wo de waba wo metan radio so na mo mbaye wadwuma. That is a disappointing statement from you. I am highly disappointed in you, CEO of Komfanochi. This is not how you speak as a leader. Don't create an impression because Professor Ochira Mensa nyoma oye no Ghana ni bia nim so oyade. Enti waba betwa so. If you need a media supporter, don't start creating impression say Professor Ochira Mensa bae no wa ma ehwe not radio so na no nim. Na sabi enye radio ni obi a na eka wansema sabi nka Komfanochi ya na tantantan a munyina na mo ye doctors wo ho. What did you do? Obey doctor enene. The CEO of Komfanochi, obey doctor enene. What did you do? Now you're Ghana Medical Association president to Ashanti region. What did you do? What did you do as a doctor? We are president. Nyamia ya dum. Na munya akwenya. Komfanochi problems no. Enye ne. And let me tell you, don't create an impression to say they're oba ye no. And na oba be solve our problem no. Let me show you pictures. Professor Ochira Mensa CEO. Saturday we are here can one laboratory over $1.5 million no. O share meetings akese bra Facebook na menchrew. O de bra Facebook na be ha de. Ade a enye ene se o ye leader. Oba obeye bi to aso. Sebi me ba multimedia na obi na ye adwuma o. Na me nia Kofi Asante. Ene me nia Papa Nyameke. Na ye adwuma. Na maba beto aso da ben no nse matena ha na me sori ana me toto ayampia na sabi me kasa twitwire bi because omune ka homa akroyi mu nsem ye kroyi mu nsem omune support kroyi mu nsem ansa na me beto aso se mini ha obi nso beto aso oba na de bia be ka ho. That is how we work as a leader. But ayampia ni impression na who create me say I'm so disappointed. Say interview now we and Love FM no at this time obi awu yen hwe kwan befa so a support no. You create an impression say me dem enye media so asem na me be keka me sorry anopa na me titi media so na so no be ti media so obe say o chese wo na aye bofo obi antia wa ye be tia na no me kan wa asem na mpanyifo bi frɛ me say me nto me bo ase enti na wa asem me nka bi no but uye ni say ya you are proving say unye obi a uye serious as a leader. Nhyira. A leader does not complain. A leader fixes the problem. We a leader won't complain you. You identify the problem and then you solve it. You're a scientist. Now we are quantitative analysis. And what do? We are scientists. So what do? There's a problem. You identify the problem. Then once you identify the problem, you create a hypothesis. We are aware. Hypothesis is say, yeni say betimi I say, yeni say betimi I say. Alternative ni ye den. Then we find a solution by testing the hypothesis. You are a scientist. So I am ashamed of that kind of comment. You don't create a comment. Mani nya te say sabi obi buy wa ma ehwe. Bra Facebook ne behwe. We ye former CEO of Komfanochi. Na sa problem we oni Japanese ambassador omechia. No, for pictures, no, men you way free so. For pictures in the tour. For picture now, the former CEO, na all copacho, ewa mrofo Japan for ho say, so ye ni sa de na ku doctor no. But ni na ne enkancho. Do you know the number of writings and your ma wo tro ye, say the be ya sa de ne be fixe. Enti uba ya no ni handy notes. Sabi unia no. Enti why don't munya mo ye doctors? So why don't you call the person? Call the person and ask, say, Minia, na sa issue will obey any day, then why yamanesi. That is what you do. It is not right. Share pictures in ye.
Adana na ye ho sa. Sabi anya papa we anka nim se komfa no te se na asai sa. Wo ba ye ne ye bi to aso. And say I like the way Eugene say to busa the question no. On Love FM, o create that impression say ba ko ne de oba no media so no. Eugene busa a very fantastic question say. Into picture say radio ne TV na ne ye dede say he komfa no che no. Sabi anya papa na ansa no hu say sabi wadi nsemu no. Ena there be nya sa na meka komfa no che de ne papa ye kra enche ye beba wo obeba hwanche me nka ho. Sa usuban we me ntimi ne wunhia I am me mpanya atwom sa anya atwom we me ntimi ne wunhia just what is sa usuban no comfort issue no enye just one day cancer it's been ages into ubana problem wa solve it nanu bi metete nyoma bi serial policy omufra na omupeso mu ka bibi and all these things allegations are metete ye no na e metanti na mpese meto aso. Because tell me to meet serial callers in Bia. Na ye create impression say, Professor Chia Demensa, ye man and Nimguase, na sabi, and yon in a dear Nimunyam Brea, Anka Confornoche, the one is here feature fitness in Namo Yademo. Now, your doctor now, Juma Confornoche. Stop this, Yan Quada. Problem aba, lab on the boarding, $1.5 million. And ye easy. Confornoche was space. In fact, investigation kakra ma say sa abre na nkofo bi person be sa lab na itimisha akomayare no na de wo person mu ye no na enkoyi antia ne won nkofo no person be ye but na nkofo ne person mu ye te say momma ye space e wo konfo no chi na ye me ye adwuma no ye adwuma na enyam na mbebam ye ne be operate enti no person mu be ye business e wo konfo no chi enti na say aban ni so nya so mfaso me wan sa de ne boarding pa. So what happened? And no umka said there be ye pay ade. Other than that, in CEO sabi ko or penny bottom man ko betimi agisa sika no na de ni ha na COVID-19 abai ma will be sika Emma will be koye operation owie watam sika na aka no ye ni kroma na COVID-19 udru airporta kwabrani nana kufado ne nkrofo yi ma obi contractor ni pakro ne fa bebre a o ma abai ne kutua bi. But see you in Kabia or Jenny Botoman, Cobetimia Kasai, Mumay business no waha. Namu de Mumma or Manicanamu for the Aka, no name confounding che. But also there be one pencil. Until we share pictures here, can penny for Mukoho and penny for Muko Japan if ye or no if ye air patch or say, ye need Adiano. What is it? Adiano no. Nhyira 104.5 Ora bedu aye CEO Confanochi. Don't start it because opese otua so aye ye nu behia. Stop it. Stop being childish and work. Stop being childish and work. E dey no. Wa ba wunim se gab na e da ho ne so. Instead of you to feel in no, it say as you are courting something man ko yet say what by when I wo ba ye bibi. When I be ye den. E dey na betimi aye. Me mpesa hwehwe ni mu no. All that you are doing a childish. Do you know the caliber? Professor said that unim nyoma onunti u ka se nyoma bi wo ha na ya because of wo ho ofentia. And answer comfort not ya ho ofentia. There been instances ade timi breaki no aye ono a course na nkofo aba be che ni free because of onuntia. There are a lot of things that comfort not happen here because of onuntia, not because of comfort not. Do you know the caliber? Unim no, you know him. And you don't create, don't even start it. Because Osha says we create any unnecessary tension, we will deal with you. And we don't care. Moya na mo frame me say me to me boase won ho no. Money nkasa. Because Osha says say ya ntwema no. Enough and work. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5